finish nziza rwose. ariko Hans Flick yagize ati bamwaje ati Lamine Yamal scored a beautiful goal, aravuga ati yes of course, ariko aravuga ati but for me the most important thing was the first goal when he placed. It was amazing to see him place because that is our style of football. That pressing was very important for us. Yavuga ati nibyo ndemera ko yatsinze igitego cyiza pe, atari kingenzi cyari igitego cya mbere yagize mu ruhare, atwira ko cya gitego twagitsinze amaze gukora pressing, amaze kwegera umudefenseur amuhumekera mu bitugu mpaka mukuyeho umupira batsinda igitego muri buriya buryo. Aravuga ngo buriya buryo nibwo bwacu, niyo mikinire yacu nka FC Barcelona. So yongereje ngo pressing was very important for us, ati nundi pressing umukino hagati yari ingenzi kuruta ibindi byose. Kuki rero Rafinha buri gihe abo umukini w'ingenzi imibare ikagaragaza ko mu gihe hari Barcelona ari nziza kurushaho, ikaba itaratsindwa match iyi sezo ikinye iminota 45 nibura kuzamura cyangwa yayifunze. Yego Rafinha niwe mukinnyi mwiza muri FC Barcelona mu bijyanye na pressing. Cyo kiragaragara pe. Mbwira undi kuri pressing mu kwirukanka mu kibuga sprints nyinshi niwe no kuvuga Hans Flick buri gihe cyose adafite umuntu agerageza kubikora byibuze ni Rashford no katabona umwanya uhagije. Rashford daragerageza byibuze nyine iminota ye nimike ku byo byakugora kumujija. arimo ari gikina akuze, kwiga ikintu ukuze buriya nacyo ni kivamo ikibazo, kuko muri Man U se yanengwaga iki kutapressinga kutadefanda, ariko Rafinha wabikora byombi arabikora. Pressing imbere. Ejo bundi agafoto berekanye bita binyibutse ishusho ya Dembele umwaka ushize, uburyo yabaga ategereje ko umunyezamu ari kuri umupira ngahita akore kuri baro gusa itamwegera. Na Rafinha bagaruye iyo shusho arimo areba gutyo umuzamu avuga ati urayirekura nakugezeho, urakora kuri baro nakugezeho. Mwene magambo buri abushake butuma Barcelona style Hans Flick igira ubuzima. Niyo mpamvu igihe cyose nyine Rafinha dahari ubona pressing ingufu za Barcelona ya mu kwambura imipira mu marika vare no mu gutsinda ibitego badatsinda kwera ko bambuye imipira imbere za muryawe bagukoresha amakosa ama transition yose akata gutsinda ibitego. Iyo Rafinha dahari buri gihe iyo impact iragaragara. So niyo mpamvu muri iki gihe Hans Flick yishimira ko yafite Rafinha igihe kinini ubona anezerewe. Uzarebe uruhande rw'ibumoso arimo akina muri iki gihe niyakoze impinduka mu mukino hagati amuzana ku 10, ariko kugira ngo iyo pressing ya Barcelona igumira active igumikora. So nekereza ko rero Rafinha atanga ikinyuranyo mu buryo bw'imiki, uretse kuba agaragaza ubuhanga bwihariye ku giti cye nk'umukinnyi akaba atsinda ibyo bitego match 10-0 katsinze ibitego 9, ariko atuma na Barcelona imibereho yabo mu buryo bw'imikinire bukunda. Dukomaza no kuri Lamine Yamal, man of the match kuri uyu mugoroba kuri match ya Real Oviedo. Yari yabananiye uburyo yakoze igitego cyiza cyane yatsinze cya bicycle kick cyo mu bitego ntekereza ko muri season cyo byiza muri FC Barcelona, ariko uyu mwana Lamine Yamal arimo aragira n'umwaka w'imikino udasanzwe. Lamine Yamal aracyakeneye ingufu mu byo yakora adafite umupira off ball nkuko Rafinha bikora, yewe no mu buryo bwa pressing. Niyo mpamvu umutoza yamushimiye ati igitego cyari cyiza, ariko nashimye igitego cya mbere twatsinze bigizemo uruhare kubera pressing yakoze. Iyi season match 26 amaze gutsinda ibitego 11, atanga assist 11, ni uruhare rw'ibitego 22. Kuri iyi match yatsinze igitego arimo n'uburyo bune bukomeye, akora dribble 3, anatera amashoti 2, ariko byose hari uburyo Rafinha bihereza ritime kugira ngo bagume imbere bagume bataka. Lamine Yamal amaze kugira uruhare rw'ibitego 100 muri kariyere ubu tuvugana, ibitego 42 na assist 58. Muri Barca amaze gutsinda 36, assist 46. Muri Nacional ya Espagne ibitego 6 na assist 12. Lamine Yamal nawe uburyo iseza ahagaze ni byiza, ariko overall tunashimire Barcelona iyi season mu rugo uburyo ihagaze muri champion. Muri champion Barcelona imaze kwakinira match 10 itsinda match 10 Mbappe. Mu rugo na hantu Hans Flick yongeye guhereza ubuzima. Mu rugo nta kunganya typical wins. Match 10 batsinze ibitego 31 binjizwa 5 gusa, bisobanura ngo bizigamye ibitego 26 amanota 30 kuri 30. So mu rugo na hantu heza kuri FC Barcelona. None umwaka w'imikino nawuze ndeba kuva mu kwezi kwa mbere kwatangira nibwo bakiniye mu rugo, ubundi bakiniraga hanze gusa, yari ama away games bakoresheje ingufu nyinshi.
banatsinzwe na Sociedad hanze. So ariko Rafinha kumugarura bari bas yabanje kubagora half time deuxième mi-temps mutoza yavuze ko nta kindi yakoze yabasabye ko bongera ingufu mu mukiro mu bijyanye no kuyirukansa ko yavuga ko batari mu bashyira igitutu gihagije kandi ikipe ya Rovia do kuyambura imipira muri defense byashobokaga yabwiye ati muyi pressing ikipe muyimu mwanya wo gutora amabuye bayitsinda ibitego mu buryo buri class igitego cya Dani Olmo Carvajal igitego cya Rafinha n'igitego cya Lamine Yamal. Dani Olmo nawe uhagaze neza tumugarukeho amaze gutsinda ibitego bitandatu muri match 11 ziheruka akinira FC Barcelona. Dani Olmo nawe uretse imvune zijya zibangamira kariyeri ye akagenda akagaruka abandi barafatisha nayo itajya mu kibuga ariko uyu musore Dani Olmo Carvajal buri gihe no mukinnyi mwiza. So nekereza ko kuri gato kuri Dani Olmo Carvajal bombi ni bazima barahari yego. Dani Olmo Fermin Lopez ninde mwiza kuri ya mwanya ndavuga kuri nimero 10 reka ngwise kuri Mbappe icyo kibazo muri iki gihe benshi twemeranya ko ari Fermin Lopez benshi turabyemeranya nanjye ubwo ndimo ko navuze turabyemeranya nanjye nikizemo Fermin Lopez kwera urwego atsindaho ibitego n'urwego afashaho Barca gutsinda imikino ari gutsinda ibitego ariko ari no gufasha ikipe gutsinda imikino kuko umuntu utsinda igitego cya kabiri ikipe yatsinze 5 hari igihe usanga rimwe na rimwe bitagaragara neza ariko Fermin Lopez atsinda ibitego hanini bihereza amanota Barca. Iyi seza atsinze ibitego 10 atanga assist 10 uruhare rw'ibitego 20 muri match 25 uwo ni Fermin Lopez. Urumva ko res ahagazeho mu gutsinda ibitego no mu gutanga assist na impact mu mikino nta gisanzwe cyane kuri uyu musore ukiri muto mu Espanyol. Kuri Dani Olmo ibitego 7 na assist 3 ni uruhare rw'ibitego 10 muri match 24. So Fermin Lopez akwiriye kuba ari mu kibuga ariko Dani Olmo uretse imvune zituma nyine buri gihe adashobora kuhaba igihe kinini ndimo ndibaza Dani Olmo abaye zituma nyine hanini azitabazwa mu gihe Firmino yaruhukijwe mu gihe Diong na cyangwa ave kuri bench ariko mu mukino hagati Dani Olmo ubona ari big game player ubona ari cyane agira tushe nke ziri kiri imbere y'izama afite uburyo ahumurirwa izama afite uburyo ashyira iryinyo kurinda afashe umupira ukabona arebye umuzama ise ashyira muri deuxième pot ahesheje amanota Barca igitego yatsinze ariko yaramazemo umunota umwe n'amasegonda make nibwo yarikijira mu kibuga ahita prasa nta kindi kintu yakoraga ariko ikintu kiriho ni kimwe Mbappe impact ya Fermino Lopez iragaragara isanzwe kandi buriya Fermino Lopez ikintu Hans Flick amushimira mu mikinire buriya nawe yongera intensity twavuze Rafinha mwiza muri pressing ariko undi musore wirukanka ibirometero byinshi muri mediane ya Barca no muri attack ahuza mediane na attack na pressing uzareba yambaye gana gakabutura gato uramubona ahagaze buri mwanya bayiruka kandi nimero 10 wa Hans Flick akunda ko asegonda rutayizamu akunda ko atabakuriye rutayizamu ni Thomas Muller agarara nimero 1 w'ispace investigator ushaka to ushyiremo akunda ko ama rebound nimero 10 agomba kuba ari hafi kugira ngo agaruremo sasa uriya musore rero niba ari kinametiriza n'ibyo bintu Barcelona wundi abamediateri bayo babiri bakine mu mugongo wa nimero 10 bo tushe ni bashake bakora igihumbi ariko nimero 10 we agomba kuba ari muri za zone zitsinda ibitego muri za zone zibangamira adversaire sasa uriya mwana uburyo yumva bya bintu uburyo ashobora gucunga rutayizamu aragarutse akabona kuri aba defenseur akahita acunga aho basize umwanya mu migongo yabo akabahita yihirukanyira iyo Lamine hinduye Trivera cyangwa Rafinha outeruye cyangwa Pedro ucometse ukabona racomotse niwe umuntu watatse ama espace bimuherezo finesse buriya si mwiza nka nimero 8 si mwiza nka nimero 6 ariko ira mwanya akirishwamo nka nimero 10 ashobora kwegera rutayizamu ataravuga ngo ni nimero 10 iri all around with many touches amatushi igihumbi mu mukino hoya ariko ura mwana profile yubatse nawuze ndeba no kuva muri La Masia
ngo no muri Ramazi bundi bakundaga nyine kumutangarira cyane kuko muri Ramazi yabo bakaba mediateur bakora kuri bare inshuro nyinshi ariko wowe ngo bamurema batungurwaga nyine n'uburyo we buri gihe ahubwo akora tushe nke agatsinda ibitego kandi muri style ya Barca yo guhererekanya cyane kuko uyu mwana umwaka ushize yatsinze ibitego 8 atanga assist 9 umwaka ari wabanje ibitego 11 na assist yari yatanze yigeze gutizwa muri equipe yitwa Real Deportivo atsinda ibitego 12 no kuvuga abahantu hose abari mu mibare fatika rwose adiringana n'imibare so nkavuga ni Fermin Lopez muri kigiye ni important cyane kuruta Daniel mu kubera karahari araboneka kandi mu chance fika kinira mu mikinire intensity ibitego imibare pressing byose arabifite Fermin ngira ngo nibyo ngibyo mbere y'uyu mukino bakiniye mu rugo berekanye igikombe cya Super Cup batwariye muri Arabia Saudite wakerekanye ni captain Frankie de Jong muri uyu mukino kandi mbere yo kutangira yawe igihembo cy'umukinnyi mwiza w'ukwezi kwa 12 muri La Liga Lamine Yamal yanze bakoze mu kwezi gushize n'abagize imibare itangaje. Lamine Yamal ntago yari asanzwe cyane yafashe Barcelona gutsinda imikino myinshi ajyana anatanga n'ama pass yagiye afasha FC Barcelona agenda anakora amadribble menshi anagura aba defenseur kugira ngo Barcelona itsinde imikino igihembo rero niyo wagitsindiye niyo byibuka neza ni igihembo atwaye ku nshuro ya kabiri ikurikiranya yatwaye cyo kwezi kwa 11 anatwaye cyo kwezi kwa 12 muri La Liga cyo kwa 11 cya Novembre ni cya Lamine Yamal na December ni Lamine Yamal so nekereza ko nibyo nahoze mvugaho saison ino musore ntisanzwe match 26 ibitego 11 assist 11 ibitego 22 igikombe kimwe kuri Lamine Yamal abantu babyitonde mu FC Barcelona umwaka ushize yagonzwe no kudatwara ibikombe n'imibare ntari isanzwe cyane ariko this season uyu musore imibare arimo arayikora abantu baravuga ngo Lamine ko tugaragara ko imibare ibiki ibitego ko tubona uri inyuma y'abandi cyane abantu donc babifiteho icyo kibazo ariko kuba yaratangiye gukora guzamura no scoring rate kuri urwego Lamine bamwitonde umwaka ndumva mu kwezi kwa 12 yaratsinze ibitego 2 muri match enye so nibyo byamugize unyuranye n'abandi bose okay so ngira ngo nibyo ngibyo ubwo na Lamine hawe igihembo cyo kwezi kwa 12 muri La Liga gusa mbere kumva kuri FC Barcelona Aderal bafite match ku muso kwa gatatu umusifuzi Benoit Bastier arasifura umukino kuri Spotify Camp Nou FC Barcelona irakina journée ya 8 muri League Phase yakira FC Copenhagen mu yandi makuru ngira ngo avugwa muri Barca weranigize ko kumuzo gato bamuhaye kanyite propose yo kongera amasezerano muri Barca na mukomeje gato Fermin Lopez mukinyi w'ingenzi muri FC Barcelona bigisigaye nuko nawe anyuzamo amaso nabonye bagomba kumuzamurira umushahara birumvikana ndetse akongera n'amasezerano muri FC Barcelona Fermin Lopez nyuma yo Chelsea mushatse mu kwezi kwa 8 umwaka ushize Barca mwimana Hans Flick aramubonamo akazuza mu gihe kiri imbere muri Barcelona twakomeje kuri impact mu mikinire twakomeje uburyo ari ingenzi cyane mu gutsinda ibitego mu gutanga imipira ivamo ibitego bisobanuye ko mu bijyanye n'icyo umutoza mukeneyeho ibyo byo rwose birovias ko Fermin Lopez umutoza mufiteho projet amufiteho gahunda ni bimwe mu binatumye uriya musore draw abona ko kuzapfumuriramo bizagorana yigira muri equipe ya Paris Saint-Germain aracyari muto Fermin Lopez afite imyaka 22 so uyu mwana rero urimo gukora imibare nk'ingi Barcelona ntabwo yagomba gukora ikosa iriya ryose yamuhaye proposal navuga ko rwose bamuhagarariye banyuzwe cyane n'uburyo afashwe muri FC Barcelona yaba mu bijyanye no gukina yaba mu kubona iminota yaba mu kizero umutoza mufitiye yaba bagenzi be bakuranye muri academy n'ibindi byose anyuzwe n'ubuzima muri FC Barcelona ko namakuru ya nyayo yemeza ko ari we wabigizemo uruhare runini cyane kutajya muri Chelsea mu meshize ko Chelsea yiteguye kumutanga miliyoni zirenga 70 kandi Barca yari yabishyize mu biganza bye uyu mwana arabyanga Barcelona n'ubundi nayo yishimira ko nyina byanze so mu buryo rero bwo kumuriwadinga season idasanzwe ari magira twabigarutseho imibare n'ibindi bamuhaye amasezerano kugera mu 2031 kandi uyu mwana yiteguye kuyasinya nta kibazo afite aryohewe n'ubuzima amakuru aravuga ko bari bwongereho 50% ku mushahara we bakamushyiraho igiciro cya miliyari 1 nk'umukinnyi w'ingenzi cyane
mbone release clause ya cyane. miliyari imwe y'amayero. Amakuru akanambwira ko nyuma ya match ya Copenhagen aribwo Barcelona ishobora kubigira official agashyira umukono ku masezerano. Imikino 25 muri 10 assist 10 perfect kuri muvandimwe witwa Fermin Lopez. Reka dusore